Selam aleykum sayılı dostlar. ATR telekanalının yayınında Seyf ATR Kırımsiyası yayında olmalı деген marafonu seyretесіз. Studiyada sizler için men Gülsüm Халилова ve meslektaşım Şevket Наматуллаев çalışамыз. Ve bu bölükte de kene Kırım Tatarca laf edeceğimiz anlamımızga göre ve Kırım'nen şimdi bağlanama Sudak Regional Meclisi'nin reisi Elvira Ahmetov. Elvira Ağa. Selam aleykum. Selam aleykum. Alo. Alo. Aleyküm selam. Elvira Ağa, bilgenimizge göre sizge de bugün bile bir sakındıruf vesiqasını ketirgenler. Sizni de korkuzmağa ya da tinçlandırmağa isteler. Ne nasıl maksatın ketireler sizge? Televizyon yanında galiba. Alo. Korkma ya. Solarını küçültsinler bizim gibi adamlar. Elvira Ağa, bir ricada bulunacakmız. Lütfen televizorunuzun yanından çekiliniz. Ya da Şevket Ağa ne yapasınız? Lütfen televizorunuzun yanından çekiliniz. Ya da sondurunuz, biz sizni yaman eşitemiz. Alo. Elvira Ağa, çare olsa telefonla konuşun, televizorda olgan sesinizni ve bizni televizordan dinlemeniz, çünkü biraz ses kesili ve birkaç dakika ya da birkaç saniyeden son gelmekte. Onun için telefonla mümkün olsa konuşun. Şimdi eşitesiz mi? Eşiteyim. Sizge bugün bu sakındıruf mektubu kelgen işgalciler tarafından, yani... Ayt. Ben sizge bakam da ne içindir skemleniz biraz kırıldı galiba. Bu sakındıruf mektupları sizge geldi de, yani ne isteyler, ne için sizge geldiler ve bu sakındıruf mektuplarında ne hata ettiler? Bugün sabah gidelim çibinler geldi bunda. Bana dediler ana seni prokuror çağırıyor. Yaxşı dedim, çağırsa varım. Kendim vardım onda prokuratoraya. Bana предостережение verdi. 23'üne предупреждать size öyle mitingler şeyler yapmayacaksınız diye. Ben dedim, сейчас эпидемия. И я свой народ не буду подставлять. Ama camilerde, şeylerde dua okulanacak. Çünkü siz Numan Çelebi'yi öldürdünüz. Çeçenlerin yarısı halkını öldürdünüz o 23 senesi. Kendiniz bayrama yaparsınız. Elinizden какой у вас там праздник. Так что не беспокойтесь, будет все нормально dedim. Ben bu lafları söyledim. Ama bu şimdi предостереженияларны, yani bu sakındıruf mesajlarını bizim bilgenimizge göre sadece sizge değil de diğer işte Kırım Tatar faillerine şimdi dağıtalar. Sizin fikrinizce, yani onların maksadı neden ibaret? Yani biz sizni takip etemiz, ne yerde ne yapacağınızı bilemiz ve böyle korkuzuf siyaseti içerisine mi kere şimdi bunların bu yapkanları? Yollar kendilerine korkayız belki. Bizi niye korkutacaklar bunda? Biz de yaşayıp betanımıza. Halkımızı korkutamaz öğrendi. Elvira Ağa, ATR meselesine geçsek, ATR telekanalı etrafında olan problemalarını bilesiniz. Sizcesine böyle Rusiyanın böyle informasyonda cenka gibrit cenk ötkerilgeni vakit Kırım işgalde ne kadar mühim böyle informasyon resurs Kırım'a yayınlağını bilemiz ki Kırım'da olan çok matbuat vasıtalarını blok eteler Rusların, demek güçleri çok anda böyle elektron cihetten kapatabilirler ama Sputnik'ni toxtatıp olamaylar. Ama bizge şimdilik böyle bir maddi taraftan maniyalar yaratalar da Kırım'a yayınlatmak için yayınlarını aslında toxtatabilemiz. Nasıl mühimligi var böyle bir alda ATR telekanalı çalışması için Kırım Tatarlarga ilkebeli? Ben bilmeyeyim niye nasıl ariza yazmaya ya birisine anladın mı meselenizi? Başta bir sağ olmuş ATR programınızı. Eğer bunu da bizim neden gözümüzden köterip atsalar kalkması pek kıyın olacak eder. Çünkü bir informasyon bir yerden gelmeyecek. Bizim elimizden ne geliyor, ne yardım etmeye olacak ATR'e?
Onu neden bilmiyorum. Bu şaşayın bu Zelenskileri, onlar allelim bu Ruslara yardım ettiler bile programmaları kapatıp. Evet. Elviraga ve soңғы sualımız sizde Kırım'da bu işgalciler uydurulgan cinayet dava hala da bakılmakta sonu көріне ме? Ne vakit bu davanı toxtatacaklar ya da işgalciler sizge nisbeten böyle bir kabahatlaf hukumunu çıkarmağa tırışa? İyi, onlara baksan tutularım tutuyor bu müzeyine olacak bir demir tatlılar da onu çıkardılar. Ana böyle prestijliler olar her vakitleri. Ben de kulak asmayayım onlara. Onlar yapsınlar kendi işlerini, biz kendi işlerimizi yaparız. Sudak regionunda Ne gelir? Ne sayılarına varacak, ne birisilerine iştirak etmeyecek. İşte elimizde kuvvet yok. Elvira ağa, Ana, sizin mahkemeleri var. Elvira ağa, sizin malumatlarınızga göre, yani sizin regionunuzda, Sudak regionunda böyle предостережениялер, böyle baskıntılar çok oldu mu? Yani çok faallerge mi berildi endi? Bu bir ballara verildi bunda. Ben bildiğim gibi. Hepsini söylemeyeceğim adlarını, onlara söylediler, bileyim. Anlaşıldı. Çok sağ olun Elvira ağa, bizle bağlanğanınız için. Eyliklerde görüşkence Elvira Metov, Sudak Regional Milli Meclis reisi bizle canlı bağda edi. Mana Elvira ağa manaman bir yıldan beri işgalciler uydurgan bu cinayet davana bakmakta. Şahsi muzeyinde bu Kırımga avdet olgandan beri muzey teşkil etip, anda çeşit halkımızga mühim olgan böyle bir eşyalar saklanaydı. Onların içinde birinci Cihan Jenkinden ya da ne zamandan kalgan bir tüfek parçasını tapıp, demek bu endi silah gibi kullanılabiliyor deyip Elvira ağаны endi silah saklaganında kabahatlamaktalar ve mahkemeler hala da devam etmekte, sonu da görünmey. Bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası Enver ağa Kurtiyev var. Onu selamlamağa hazırmız. Enver ağa, selamun aleyküm. Merhaba. Merhabanız, nasılsınız? İyiyimiz. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha yaxşı olduk. Çok sağ olunuz. Enver ağa, bizde munda Ukraynada, umumen bizim memleketimizde böyle meraklı bir haberler yüz beri. Onlardan başlayalım. İşte çeşitli türlü rezolüsyalar kabul edildi, geçenleri ona geçirmez. Ama böyle sonki haberler sırasında bu Putin'in akrabası olgan ve Ukrayna'nın içerisinde böyle 5. kolonnanın o günde gelgen insanga, yani Viktor Medvedchuk'a ve onun omur arkadaşına etrafında olgan bazı bir kişilerge şimdi Ukrayna Xavfsızlık Şurası sanksiyalarını, böyle personel sanksiyalarını kırsetti ve hakikaten çok şimdi böyle müzakere edilgen haber oldu. Zaten bir saat evvelsi peyda oldu bu haber. İşgal etilgen Kırım'da yani bu gibi haberleri nasıl kabul edilir? Bu gibi haberler ve o hakimiyetin yapkan hareketlere bir şekilde umut veriyor mu ya da yok? İşgalciler nasıl onu karşılayırlar ben bilmiyorum. Onlar belki de onlara pek tesir ededirler. Onlara yaramay. Ama biz, ben bilesem, buna kullanmak gerekmez. Bir doğru şey yaptılar. Ama tek bir şey var. Öyle güzel şey yapanlar bu 5. kolonnaya karşı, ama niçindir ATRG de aynı şekilde şeyler yaparlar. Onu akılga sıkacak şey değil o. Mantıklı değil. Ben ona bulamayım bu işte hakimiyette çalışkan insanların ne sebepten öyle yaparlar, ne istiyorlar bunlar. Anlaşıldı ki biz bu meseleyi endi müzakere ettik. Belki de onlar başka çet memleketten bir şeye bakıp yaparlar. Belki öyledir o. Ama onu biz
bilmeyik. Onun için onu tek kozogumuzga almak gerek. Elbette Rusiyadan kelgendir bir emir. Bu emirin yerine getirgendir der olur. Ama onu elbette biz tek düşünmeye mümkünmüz ve belki de öyledir o. Ne de olsa gizli teşkilatları, istihbarat teşkilatları Ukrayna'da yaxşı bu meselede çalışmayı ve diğer 5. kolonnayı ve bütün satkınların hepsinin temizlenmeyeceğiz. Bunda rahatlık olamayacak. Onun için temizlemek gerek olar. Edebiraga yakında Avrupa Parlamenti Çalışkan insanların temizlemek gerek. Yollamak gerek. Betanlarına yollamak gerek. kayda yaşamas deyler, anda gitsinler demek, doğru. Elbet. İşte ben öyle görüyorum bu meseleyi. Yakında Avrupa Parlamenti bizler için pek mühim olgan böyle bir rezolütsiya kabul etti. Evvelleri biz bilemiz ki her vakit böyle Rusiyaga nisbeten böyle tenkitler etedi. Bu sefer ise Ukraynaga da tenkitler var. Kırım Tatarlarının meseleleri çözülmek gerek dep, gerek olgan kanunlar kabul etilmeli, ATR'ge destek verilmeli. Sizce bu rezolütsiya sadece böyle bir rezolütsiya kağıtta kalacak mı ya da amelge geçirilmek için bir fırsatlar olar mı, bizge bir pozitif, bir gerekli kararlar kabul edilmesine yardımcı olacağına umutunuz var mı? Bakınız, bu rezolüsiya pek büyük emniyeti vardır elbette. Buna 60. maddesinde anda keskin yazılmış. ATR'ın bu hükümet seviyede paraların vermek gerek. Elbette bu hükümet seviyesinde paralar nasıl verilecek ATR'ge? Elbette bir ya da kanun ya da постановление kabul etmek gerek. Yukarı şurada ya da hükümette. Ben bilesem bizim milletvekillerimiz bu meselede keskin surette acele çalışmak gerekli ve misal için yukarı şurada kanun kabul etmeye gerek olsa tezden hazırlasınlar da bu kanunu rege koysunlar. Çünkü endi bu rezolüsiya var. Bu rezolüsiyadan sonra bu kanunu kabul etmeseler bu pek perişan olacaklar. Bütün hükümet olacak, bütün devlet perişan halde olacak. Son bir şey daha etmek isteyeyim. Buna halkara kanunlarına boyunca her millet kendi kaderini kendi tayin etmeye hakkı var. Ve Kırım Tatar milleti de aynı şekilde kendi kaderimizi kendi tayin etmeye hakkımız var. Demek bu prava nasyona самоопределения degen bir şekilde. Bu maddeyi de onlar 60. maddede gösterdiler. Ama bu madde boyunca biz kendi kaderimizi kendimiz tayin etmeye ne demektir bu? Biz bağımsız bir devlet kurmaya da hakkımız var. Ama halkara kanunlarında öyle bir şey var. Misal için bu şey var ama ondan gayrı daha bir şey var. Her bir devlet ve devletlerin toprak bütünlüğünün mümkün değil bir şey yapmaya. Demek neruşимость границ. Bu sebepten bu koalizya ola. Bir taraftan her millet kendi kaderini kendi tayin etmeye hakkı var. İkinci taraftan bu milletin, bu devletin içerisinden çıkıp olamayacak bir vakitte. Ve çıkacak olan milletler cenkle karşı karşıya geliyorlar. O sebepten biz elbette bağımsız devlet şimdi istemeyiz kurmayı ama biz isteyiz muhtar cumhuriyeti Ukrayna devletinin içinde kurmalı. Ve bu meseleyi onlar 60. maddesinde koydular. Ve pek doğru yaptılar. Bu pek balaban bizge yardımcı olacak. Ama ne vakit olacak, nasıl olacak? Bu hem bizge bağlı, hem Avrupa Birliği'ne bağlı, hem ben belirtsem Amerika Konuşma Ştatları'nın siyasetçileri de bağlı. Çünkü onlar da bizge kol tutalım. Hangi bir kısmı bizge bağlı? Yani bu yapılacak hareketlerinin nasıl kısmı bizge bağlı? Yani bu bizge bağlı olgan kısmına ne göre? Mana birinciden ben belirtsem bizde muhtar devletçilik hakkında kanunumuz hazır endi.
Bunu hepsimiz bilemiz. Doğru mu? Evet. Niçin çıkarmadık bu kanunu yukarı şuraya? Çünkü reylerimiz yetişmeydi. Ama şimdi buna Zelenski gelgenden son reyler var. Ama yine de vereceklerim ular reylerin, vermeyeceklerim ular bu reylerin çok bağban bir sual. Ama ona bakmadan benim şahsi fikrim öyle bir zaman gelgende reyler belki manda 5-6 tane yer rey yetişmese yine de bizim milletvekilleri bu meseleyi yukarı şurada çıkarıp reyge koymak gerekir. Öyle bir sözler ki elbette reyge koyarız ama ya geçmese son Kırım'da yaşayan bizim vatandaşlarımızın ruhtan düşecekler ya da daha başka meselelerde koterilir. Ben bilesem biz özü halkımıza anlatsak bu meseleyi şimdi geçmedi ama gelecekte geçer bu meselede. Ben bilesem yakın zamanda hep de bu meseleyi hazır kanunu hazırlangan kanun lehasını reyge koymak gerek olacak. Ne vakit olacak? Onu elbette meclis azaları ve Kırım Tatar milletinin siyasetçileri toplaşıp müzakere etmek gereklir. Ben bilesem Zelenski prezident olarak onu çıkarmasa bizim milletvekillerimiz onu çıkarabilir. Ve çıkarmak gerekli. Biz bakacağız kim bizge karşı, kim biz için talep ediyor. Ya buna Elbette biz ko'ramiz ki shimdilik biz o'zaro bo'le munosabat etib o'tiramiz. Bet kerak. Biz shimdi studiyada bo'lganimiz va sizdan degildi aslida Qrim tatarlar va Qrim tatarlarga qo'l tutganlar demak kerak. Qrim tatarlar uchun bo'le bir qonun qabul etmay Qrim tatarlarining haqqi bor deb menjesini yuqori shuraga bu mesele chiqarilsa, anda muzokaralar o'tkarilsa, demak butun seviye, butun Ukraina seviyesinde bu muzokara o'tkarilajakdir. Deputatlar, boshqa deputatlar o'z fikrlarini taklif etar, balki daha da yaxshicha bizga kelishgan variantlarini da taklif eta bilar. Biz demak beklab o'tirsak, gerçekten de daha bu 5 yılda geçip gelecek prezident kelir. Allah bile kimin menfaatında çalışacak. Rusya menfaatında ya da Ukrayna ya da Avrupa menfaatında gene de bizge kelişmegen olabilir. Elbet müzakere etmek gerek. Bütün halk bilsin, bütün millet arası bilsin bu meseleyi. Endi bilirler bunlar ama o kadar yüksek seviyede değil. Ama bu mesele yukarı şuraya çıksa, son anda müzakereler başlasa elbette bütün başka devletler de bilecek ve insanlar hepsi bilecekler onu. İşte bu meselede böyle yapmak gerek. Elbette o onda bu meseleyi kotarmak gerek. Organizasyon Объединенных Наций. Bu biz tamir halk olarak ular bizge yardım etmek borçlular. Elbette ular sözde yaparlar yardım. Ama buna olarak fakt olarak korsetsek son nasıl yardım olacak onlardan? Onu da korumak gerekmiz. Ama korumak için bir adım biz yapmak gerekmiz. Hemen bilesem bu meseleyi biz müzakere ederek bizim milletvekilleri onu çıkarmaya gerek olsa onlar çıkarırlar. ve da böyle bir şeyler eşitemiz bazılarının nutkundan böyle bir gayeler dep aytmaga mümkün eşitile. Misal olarak bu kanun leyhalara kabul etilmese, yani biz endi anlaymiz kim bizni destek ete, kim destek etmey. Ve o'zimizning böyle teşebbüsümüz yani faallerini toplap, yani Kırım tatarlarını toplap Ukrayna kıtasında böyle o'zimizning exilde parlamentumuzu kurmak, o'zimizning böyle hükümetimizni ilan etmek ve Kırım yönelişinde daha faal hareketler yapmak. Siz bu teşebbüske nasıl bakasınız? Aslında imkan var mı? Yani koruyorsunuz mu? Gerek mi aslında böyle bir şey? Yok, belki de bunu mümkün yapmaya. Çünkü bakınız bazı devletlerde işgal edilgen toprakların vekillerin sürgün etken soyları var öyle dünyada böyle faktlar. Bunlar başka devletlerde hükümet kurarlar. Hükümetlerini kurarlar. Şimdi bizde Kırım prokuraturası var. Doğru mu? Çeşitli organlar çalışa Ukrayna kıtasında. Evet, Ukrayna'da şimdi ne şimdi Kırım hükümeti yok. Kırım hükümetinin de mülkünü yapmaya.
анда bizim Kırım Tatar yetkililerini çalışmaya mümkün. Bu meseleyi kotarmak gerek. Elbette bu pek mühim mesele. Ben ona kol tutam. Elbette. Bu ne beraber yukarı şuraga Kırım'dan en azından bir 20 депутат saylanaydı. 10 депутат bu majoritar sistem boyunca, 10 депутат cedvel boyunca mutlaka Kırım'dan geçeydi. Şimdi yukarı şurada bu депутатlar da yok. Onun için депутатlar sayısı 450 değil de 420 ya da 25 civarında. Onun için bu mesele de kotarılmak gerek. Ne içindir bu mesele de açık kalmakta kimsege de gerek mi belki? Bu meseleyi de kotarmak gerek. Şimdi elbette 450 deputat olmayacak. Onlar belki 300'e düşürecekler onu. Ama ona bakmadan, onun farkı yok. 300 olsa da anda bizde bir 15-20 deputat olabilir. Mülkün yapmağa. Çünkü biz tamir halkımız. Biz sıradan halk değil miyiz? Biz tamir halk olarak böyle bir kvota bizge ayırmaya mülkün yerler. Çok sağ olunuz Enver ağa, bizle bağlanğanız için büyükten teşekkürler. Milli Meclis azası Enver Kurtiyev bizle Çok sağ canlı olun. bağdaydı. Biz ise Rus tiline geçemiz çünkü bizle şimdi Rus tilinde laf edecek böyle nezaretçiler var. Spikerimiz var. Ve onların sonki en aktual haberlerini müzakere edecekmiz. Hanna Шелест bildirgenlerine ko'ra bizle şimdi canlı bağda. Pani Hanna, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, сейчас проходит онлайн-конференция в онлайн-режиме, Мюнхенская конференция по безопасности, на которой прозвучало очень много важных тезисов, в том числе из уст президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, который сказал следующее, цитирую: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США. Кроме того, западный мир должен противостоять попыткам России ослабить Европейский Союз и НАТО». Вот с приходом Джозефа Байдена капитализация наших чаяний и надежд уже возросла? Я думаю, що вона скоріше стабілізувалася, і це є набагато важливішим, тому що Україна мала значну підтримку з боку Сполучених Штатів і під час президента Трампа. Але відбувалася якби така двойственна ситуація. З одного боку, в нас часу президент Трамп робив достатньо проросійські заяви, і давайте згадаємо його дуже погану прес-конференцію у Фінляндії з російським президентом і всі скандали. А з іншого боку, в нас була реальна підтримка на рівні Міністерства оборони, Держдепу, Конгресу, тобто ті, хто відповідає за гроші і технічну допомогу. А з приходом Байдена ми отримали те, що тепер всі ці інституції будуть говорити одним голосом, і що ми не будемо сумніватися в позиції головної людини, тобто президента. Тому що Байден дуже чітко знає, що відбувається в країні. Він був відповідальний за Україну при президенті Обамі. І, відповідно, в нього немає скелетів в шафі, як у Трампа, і він може набагато більш чітко артикулювати свою позицію відносно Російської Федерації. Плюс він налаштований на атлантичні відносини, на НАТО, і це те, що є для нас дуже вигідним, а що це посилює якби наших партнерів, а відповідно і ту допомогу, яку вони можуть надавати Україні. Ну вот эта помощь, о которой неоднократно говорил и сам Джозеф Байден во время своей предвыборной кампании, вот то, что он говорил, что Украина будет для него приоритетом в вопросах внешней политики, каким образом она все же будет на практике проявляться, вот эта поддержка и помощь Байдена и его администрации? Тут ми можемо розділити на декілька сфер. Перше, це, звичайно, політична і дипломатична підтримка на рівні переговорів на міжнародних майданчиках, в НАТО і в інших структурах. Друге, це фінансова допомога на реформи в Україні. І тут варто підкреслити, що на відміну від попередньої адміністрації, для Байдена є вкрай важливим боротьба з корупцією, і ті реформи державного управління, які відбуваються в Україні. Тобто він буде набагато більш жорсткіше дивитися на подібні реформи. Ну і третій, вкрай для нас важливий пакет – це, звичайно, військова і безпекова допомога. Вона йде як санкційна, і санкції продовжаться, тут ви вже чули ці заяви, але також і технічна допомога Збройним силам України. Ми знаємо про те, що цього року буде доставлено декілька катерів для військово-морських сил України, а вже є домовленості на 250 мільйонів доларів військової допомоги. А десь в вересні, коли починається новий фінансовий рік в США, ми будемо знати про
продовження, про нові цифри або нові пакети допомоги, які можуть бути. Але дуже важливо розуміти, що якщо ми говоримо про конкретне озброєння або техніку, тут в першу чергу це буде залежати не від США, а від України, тому що Україна повинна сформулювати, що їй потрібно. Відповідно, що Сполучені Штати в рамках пакетів технічної допомоги, які обмежені сумами, а не номенклатурою дуже часто, могли вирішити, чи можуть вони надати це Україні чи ні. Кроме санкционной политики для остановления, для прекращения российской агрессии против Украины, против оккупации Крыма, США готовы ли использовать другие рычаги, кроме санкций, на данном этапе? Сполучені Штати вже посилюють свою присутність в Чорноморському регіоні, і ми це дуже чітко почули від багатьох радників команди Байдена, що вони зараз формулюють свою політику щодо Чорноморського регіону, яка буде базуватися якраз на безпековій присутності. І тут, я думаю, що ми можемо побачити і збільшення кількості кораблів, і збільшення навчань, взагалі збільшення присутності, які є вкрай важливим для того, щоб Російська Федерація не намагалася монополізувати Чорне море, що ми бачимо останні роки. Але крім того, звичайно, ми можемо говорити про збільшення спільних навчань, ми можемо говорити про обмін, тепер вже розвідувальною інформацією. Давайте не забувати, що той статус партнера розширених можливостей НАТО, який отримала Україна, він дає можливість і Сполученим Штатам тепер долучати Україну до певних, скажімо так, програм взаємодії, до яких в нас до цього не було доступу. Тому тут, звичайно, є достатньо велика кількість варіантів такої взаємодії безпекової. Що багато хто очікує залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу по Донбасу, тут навряд чи. Тут поки що позиція в Вашингтоні залишається, що цього не потрібно робити, тому що тільки цього і чекає Російська Федерація, щоб розламати нормандський формат. Але от Кримська платформа, про яку вже було заявлено, і яка буде 21-й саміт в серпні, звичайно, тут, я думаю, что Сполучені Штаты можуть відіграти не останню роль. Сегодня появилось такое информационное сообщение от нашей службы внешней разведки, которая сообщила, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями, строя Северный поток-2, и поскольку спешит закончить его до 12 июня, к Дню Дня России. Вот скажите, и кроме этого, сегодня появилось такое информационное сообщение от Bloomberg, где они, значит, ссылаясь на свои источники, говорят о том, что администрация Байдена не будет вводить дополнительные санкции против Северного потока. Все же, как вы думаете, Северный поток-2 достроят? Администрация Байдена будет продолжать вводить санкции против компаний, причастных к ее строительству? Или же все-таки они не захотят вступать в конфронтацию с Германией? Сполучені Штати вже на сьогодні наклали достатньо жорсткі санкції проти самого Північного потоку і тих компаній, які можуть або вже були залучені до будівництва. І як ми побачили, навіть за останні місяці багато європейських компаній відмовилися виконувати контракти. Це і страхові компанії, і компанії, які на морській ділянці робили роботи. Тобто постійно бачимо перереєстрацію компаній. Тобто процес ускладнився достатньо серйозно. І, як ми знаємо, навіть викликав скандал між Німеччиною та Сполученими Штатами через ці санкції. Питання в тому, що не від Сполучених Штатів залежить кінцевий результат. Він залежить від Німеччини в першу чергу і в останню чергу також. Тому що це все ж таки проект саме німецький, вони кінцеві споживачі, і від позиції саме Німеччини залежить, чи буде він функціонувати, чи ні, яким чином. І тут якраз те, що Російська Федерація зараз поспішає і порушує в тому числі екологічні норми, є нам на руку, тому що на сьогодні найбільша опозиція Північному потоку всередині Німеччини – це зелені, партія зелених, які на останніх виборах здобули непогані результати і постійно збільшують свої рейтинги. А вони з самого початку стали категорично проти цього проекту. І вони дуже великий акцент робили саме на екологічні наслідки, небезпечні для Німеччини в першу чергу. Тому чим більше такої інформації, чим більше таких фактів, тим більше ми даємо аргументів противникам цього проекту навіть всередині Німеччини.
Дуже дякуємо вам, пані Ганна. Чохсагулнас Ганна Шелес була з нами на прямому зв'язку. Тише шлера бойынча сесиятшы нас. Сайгылар arkadaşlar, biz bu bölükni niyazıq kege kunlaymiz. Кекунлейміз. Заман яйны девам етежек. Бір хач даққа ішінде. Сонра есе Прайым Пашаев олажақ студияда қызмет олса белі сияси мабус, сабық сияси мабус Олег Сенцов олмақ керек. Оны беклейміз бұл студияда. Мен жесіне мерақлы бір субет олмақ керек. Қачырманас.